بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه. جی برنامه زمانی ما دنباش وره تماشاوانی هیجا. ایروجی به خالق کنوج برنامه زمانی ما امبون میوانی مالاوا. ایروجی وانه اما وانه که پرگرینگه. فرق جداهید نابره وقتانده کو توانگیده. وقت ام دزانین ام جی شاگرد بون و اف آستنگی و ناکوکی بمرجی درواست بون. گلک جمع ام زمانی خود خوینین دیگین حتی آستا یکمین دویمین سیمین جی لید گلک تشتاده ام هینا زمانی خوش هفدو و ناقتینن. ایرو جی ام بهبینه که هون باش بالا خو بدن وانه امی ایرو جبو که هون سودکی باشی ورگرین او ام رسانی زمانی خالی وگرینن. بله شاگردین دلال هون جی بخیر هاتن لیوانه. ایرو جی وانه اما مگود نابرا طوانگ وقتانده که ده چه هیا؟ وقتانده کنگی تی و امی چاوا ناس بکن طوانگ جی کنگی تی و امی چاوا ناس بکن. جخوا موانه که تایبت لسر طوانگی بر. وانه که تایبت لسر وقتانده ایرو جی هر دوانه خو امی بهفدور دینی سر دپی چاوا طوانگ وقتانده کن امی جهفدو ناس بکن. جخوا آرمان جه هر دویان جی نیزی هوا. بیناسا طوانگی مبریان ها دایوا. کجوا تی بیراوه طوانگ چی بو؟ مگود طوانگ نشاندان روشان نافدیرانه یانجی بیجیانه. جبر که هین نافدیر او نبرنه ام دبیجن بیجه. روشا نافدیر یانجی روشا بیجه جی کیجان آلی و دیار کرن؟ جی آلیه میجر و زاین دیوه. وقتاندک کیجان آلی و؟ بیناساوی چیه؟ وقتاندک با آلیکاری هنه قرطافان دو پیوان به دو و گریده ده. ده ما راوکه ده بچه و پیوان به دو و گریده ده بریا قرطافان ده. ده ما قرطاف لپیوه زیده بین راوکه پکتینه. او راوک چه دکه؟ میجر و زاینده ده دیار کرن. هر دو جی میجر و زاینده ده دیار کرن لیبلی. وقتاندک تشتکی دکه توان تشتکی دکه. هات فهم کرن. وقتاندک تشتکی دکه او توان تشتکی دکه. نهاجی امی بهفدورا ناس بکن. یعنی ابوک لیوگره که لسر هر دوانه می بورینه. نها وقتاندکن بنافکری هبون. وقتاندک اما این بنافکری بنویسن جبر هر دو جی این نبنافکری یوان جی هنه. وقتاندکن بنافکری و طوانگن بنافکری. بله هفان. وقتاندک بنافکری هنه و نبنافکری هنه. طوانگ جی بنافکری هنه و نبنافکری هنه. ایرو اما این بنافکری ببین. هین ام نگهانه این نبنافکری. قرطافین وقتاندک چو چنه؟ میدیا؟ آ ای این هر بجی. آ ای این. طوانگن بنافکری؟ طوانگن بنافکری؟ طوانگ. هر بجی. ای آن. ما قلت بيفا طوانج جيتشي تشيبيه بيفا طوانج طو رايكا ليكرا طواندنا طو رايكا جليكرا طواندن هاتيه و آنك پاشگیرکا کرمانجیه آنك پاشگیرکا کرمانجیه وقتاندکن بنافکری آ ای این آ جيتشي وچره آ جيتشي وچره بریوان می یک جمار هر بجی می یک جمار ایش چرا ای لطوان هذا می یک جمار
هر بجی پشتی آ ای وقتاندکا ای او جی چرایه میدیا نیر یک جمار هر بجی ای یا طوانگه او جی نیر را یک جمار نیر یک جمار هر بجی وقتاندکن بنافکری این شمال پر جمار هر بجی دبیت چه او نیتار هر بجی نیتار پر جمار چو اتا نیتاره نیتار هر بجی جی هر دو زاین داره آن یا طوانگه گلستان او جی که جبو بری جمار پر جمار نیتار هر بجی نیتار پر جمار بله بله شاگردم قرطافين ما البيشيا منا وقتاندكن بنافكري و طوانجن بنافكري وقتاندكن بنافكري مي يك جمار نير يك جمار نيتار پر جمار زاينت ميجر طوانجن بنافكري مي يك جمار نير يك جمار نيتار پر جمار ديسا زايند و ميجر باشا ام نها و قرطافان دنا و هوا كده بجه بكن هوا كي كو وقتاندك و طوان تده هبه ام بيجن جخوا بريانها ما هناك هوا برن گند ما لبر دریایه برای من خورتکی زانایه او اکی ده موانع ما پیش ده همه ببین لی بله ام نها میناک خواهی دست بکی ببین میناک چه قاسی ام میناکا ببین او قاسی وانه بهتر تفهم کرد جبر يعني ام روبالا خدا گرنجی همه پیناسا و قرطاف و تشت بین حتی که ام میناکا کی بجهنینن میناکا کی ننویسن او وانا قوموي روجي الصاغ بري او روبالا كما داغرتي ام تشتكي شي في مناكا جبر فيا كده ما كون كتن استانجيا ده ناكو كي دمجي وده در كتن ونه ميناكا بيرا خبينن دوان ميناكا ده امي برسه خوي راس ببينن وك ام بيجن گندما لبر دریایه گنده ما لبر دریایه لبر چیه؟ وقتان دکن دریایه توانگا می لبر وقتان دکا نیره چیه؟ وقتان دکا نیر گنده ما لبر چه بو؟ گریدان چه بو نه؟ گریدان دنابرا دو پیواده چه بو لبر دریای الورچه پی هاتیه تواندن اعراب بويا واتا تواندن يعني إمالة خواربون إمالة للأعراب عربي دبيجن يعني جبوتا دي جوارا بيفهم كرر طوانك أفا يا مي يكجمال بتايبتي دفا هر دو قادة يعني قرطافة طوانك يا مي وفقطان دكا بنافكر يا نير دفر دقلك ناقوكي درت كذا ون باش بالا خود دنيته نه ام بيجن جاوي بيريواني ديشا
Çavê yek jimare ne. Çavê bêrîvanê dêşe. Di êşeyan jî dêşe wekî hevin ji xwe. Gundê me li ber deryayê ye. Çavê bêrîvanê diêşe. Gundê me li ber deryayê ye. Çavê bêrîvanê diêşe. Çavek diêşe. Ne her du ji xwe du çavin me got ji de û bir de pir jimare. Vê carê çavek diêşe. Ê li vir ya çi ye? Nêr e ne? Çavekî bêrîvan e. Bêrîvanê ev çaviyê kî ye? Yê bêrîvan e. Li vir çi çêbûye? Girêdan çêbûye. Bêrîvanê li vir, bêrîvan li vir hatiye tawandin bûye bêrîvanê. Çima me got bêrîvanê? Çima em navên çavê bêrîvan dêşe, diêşe? Dema ku em rêzimanî hevokê binivîsin, gerek e em şert û mercên hevokê bînin ziman. Bêrîvan, bêyî vêna navekî nêtar e. Bêyî ê di binivîsê navekî nêtar e. Di hevokê de niha yekî ku wekî me em bêjin nava ji hevdû ferq neke Kurd bê, ziman bixwêne, wê çawa nas bike ev nav nê reyan me ye? Biriya Artafan. Çavê bêrîvanê diêşe. Bêrîvanê li vir hatiye tawandin bi qertaf hetewangeya me. Hûn dibînin li vir deryayê hatiye tawandin, li vir bêrîvanê hatiye tawandin. Gundê me. Gundê kî? Ê me. Girêdan çêbûye. Çavê bêrîvanê em îşê xwe vir nayîn. Çavê bêrîvanê. Çavê kê? Bêrîvanê. Çavê wê. Bêrîvan niha li vir di pêşerojê de dema em cînav ka bibin, cînav cihê nava digirin. Wê. Çavekî yê wê. Ev ê ya wê ye. Baş e. Em hevokek dî bibin, ji xwe me got di hevoka de bêhtir wan netê fêm kirin. Hevokekî din li cem we hebe. Kirasê gulê kesk e. Kirasê gulê kesk e. Her bijî. Mînakekî din. Em bêjin kefiya xortî, ne? Kefiya xortî firiya. Kefiya xortî. Kefiya ke ya wî ya xortî. Ev çi ye? Qertafa tawangeya nêr yek jimare. Kefiya xortî. Li vir veqetandeka me ya yek jimar. Li vir kefî çi ye? Me ye yek jimare ne? Zayenda wê mêjera wê hatiye diyar kirin. Xortî xort heger bi tena serê xwe be di rewşa xwerû de ye. Me got tewang di sê rewşa de derbas dibe. Tê bîra wana me yê borî. Yek jê rewşa xwerû dema ku nav di rewşa xwe xwerû debe. Bey zêdebûn, bey kêmbûn, bey hejmar, bey zayend, bey tiştek dema ku nav di xwerûbûna xwe debe, di sadebûna xwe debe. Xort. Em neçar dimînin ku qertafekî tewangê li ser ve zêde bikin ji bo em hejmarê û zayenda vî navî diyar bikin. Li vir xort çi mere derket? Nêr mer derket. Ne? Kefiya xortî firiya. Îşê xwe em vana nayînin. Ew di êşe û firiya ev na lêgerin di pêşerojê de mêva bidin diyar kirin. Lê tiştê girîng ji me re çi ye? Veqetandek û tewang e. Gundê me li ber deryayê ye. Deryayê tewang e. Nave hatiye tewandin. Gundê me. Girêdan çêbûye li vir. Çavê bêrîvanê diêşe.
Çavê bêrîvanê diêşe li vir çi ye? Veqetandeka nêr e. Tevê wa tê ku çav çi ye? Nêr e. Çav nemê ye. Zayenda xwe de çav nêr e. Bêrîvanê, bêrîvan mê ye. Diêşe. Eger em bêjin navekî nêtar be. Em bêjin mizgîn. Mizgînê, mizgînî. Mizgîn ji her du aliyan re jî çê dibe. Xebat. Çavê xebatê diêşe. Eger xort ba me gotibe xebatî. Di vir de yani me got hegeriyekî Kurd bê eger kesekî biyanî bê Kurdî bixwêne ew ê weke me nizanî bê yani nava ji hevdû veqetêne. Ji ber vê yekê gerek e dema ku em mijarekî, nameyekî, tiştekî bikevin mijarê rêziman de gerek e em yek peyvê bê rêziman nehêlin. Çi navê dihat pêşiya me veqetandek bê me serbezî de bikir. Tawang bê bi taybet tawang. Di nav me de tawang kêm tê bikar anî. Her wiha kefiya xortî firiya. Kefiya xortî firiya. Li vir kefî, kefî çi ye li vir? Zayenda wê me ye ne? Kefî zayenda wê me ye. Xortî nêr e. Xort me qertafa î serbezî de kir bû î. Bû nêr. Em niha hevokekî din li ser î bibin. Dîsa li ser veqetandeka a ya mê û qertafa tawangê ya nêr. Kesek ji we hevokekî bidê me? Bejna hogirî bilind e. Ne? Bejna hogirî bilind e. Bejna hogirî bilind e. Li vir bejna bejin. Çi ye li vir? Me ye. Ne? Zayenda wê me ye. Yek ji mare. Hogirî nêr e. Bejna hogirî bilind e. Dîsa li vir veqetandeka me mê hatiye, tawanga me nêr hatiye. Yani şarsît vî alî de kêm derdikevin. Bi taybetî veqetandeka nêr û tawanga mê. Ji ber ku her du wekî hevin, şarsî derdikevin pêş. Em niha ên pir jimar bêjin. Ên nêtar pir jimar, an nêtar pir jimar. Veqetandek û tawang. Mînakin cem we hebin? Xuşkên min biçûk in. Xuşkên min biçûk in. Baş e. Xuşkên min li vir veqetandek tenê hatiye. Em bêjin dilên dayîkan dişewutin. Dilên dayîkan dişewutin. Li vir em veqetandek û tawangê her duyan bi hev re bikartînin. Dilên dayîkan dişewutin. Li vir çi ye? Veqetandek û tawang. Her du jî pir jimar in. Dilên dayîkan dişewutin. Dilên kê? Dayîkan. Li vir dilê kê dişewite? Yê dayîkê. Dil bi kê ve hatiye girêdan? Bi dayîkan ve. Veqetandek me got girêdan di navbera peywandê. Vê hevokê cem xwe bigirin? Belê. Niha jî em hevokna yani tenê li ser veqetandeka bêjin û hevokna dî tenê li ser tawanga. Em ê zanibin çawa dema tawang werê dema veqetandek bê em çi yani em nas bikin û dema tawang werê em çi bikin. Em bêjin keça delal. Diyate. Xortê.
لهنگ من بيجي كوري وي ये परजमार मेवानिन में यान जे अम्बेजन मेवानिन दलाल हवालिन शेरी بله حوالو نها ام باش بالا خبد نبر كتا دلال دياتا اف يا مي يك جمارة خورتي لهنك كوريوي ميوانين دلال هوالين شيرين هر هووكك جي حالي خواهاتي نها جي ام چند هووكان لسر طوانگي جي بنديسن جبوي و برسيوه هن هوال ميناكا كي امبيجن داري نبرة داري نبرة لشونا كو امبيجن از في ناخوازم ام في جبركو ما جيناف كنا نبر نامي نافكي دي بخنا شونا يدا امبيجن اس بي نوسي ناخوازم اس بينوسي ناخوازم جي والا نما جبو مي يك جمار ما دو هاوك نويساندن جبو اي نير يك جمار هاوكاكي هوگري خوندكار هر بيجي كيجي كرم كميديا سرهاتي دبينم سرهاتي دبينم سرهاتي دبينم هبوكا كيدن هبوكا كيدن الجمانينا ام حسني جوز آنين از ناني دخم از هوالي دبينم ام بيجن حسني جوز آنين ام هبوكا كي پر جمار جی ببن نها ما یا نیر یک جمار بداوی کر نها یا پر جمار دلین خورتان گرمه خورتان الفر طوانگ اللي ام تخازن بريوه وقتاندك جهاتي تاني ام تخازن طوانگ هبه كتا جيرانان خوشكه هر بيجي ام هبوكا كي سبكتر بينين ام بيجن خورتان گل رواندن خورتان گل رواندن پرجمار هاوك اكيدن كاري هوالا ترى هر بيجي كاري هوالا ترى بله هوالنو لفر هاوكي ما بآواي كينا ولفر بآواي كي دننا چاوا يعني كتا دلال كتا دلال لفر چيا دلال چيا لفر رنگ ديرا نه
بس نه صفایه کچا دلال دیاتم لور چیه؟ جیناف که ام بیجن دیاته دیا که دیا میدیا لور ملکیت هیا چه هیا؟ ملکیت هیا لور رنگ دیره خورته لهنگ خورته چاوا لهنگ کره وی کره که یه وی لور ملکیت هیا میوان دلال دلال دیسا رنگ دیره حوالین شیرین دیسا رنگ دیره ام دکارم بیجن حوالین تا یعنی جی حوالین وی حوالین و لی نمطلقه يعني نا هين تشتكي تأكيد نهات يكو دما وقت عندك ورا دفي رنگ ديرو جيناف بيره هبن يعني جي رنگ ديرو ناف بيره هبن لي نها وك دس بيك وك يعني جبو ام حالي حاضر ده ناكوكياش جم خباويجن وقت عندك دما هات امي زانبن چاوايا دما كو رنگ دير و جيناف خاتن و ني وقت عندك ناس بكن لور چهایا داره نبره لور دار هاتیه تواندن روشا نافدیر هاتیه دیار کرن روشا اجالیه زایند و میجره و لور چه بویا لور گریدان چه بویا گریدان دن برا دو پیواده چه بویا دو وقت اندکال لید توانگه ده ناوکه او ناو هاتیه تواند روشا وی ناوی هاتیه دیار کرن داره نبره از پینویسه ناخوازم پینویسی از سرهاتی دبینم سرهاتی ای حسنی گوز آنین حسنی لور روشا حسن و سرهات هاتیه دیار کرن جعالی میجر و زاینده با خورتان گل رواندن خورتان گل رواندن کار حوالان پره کار حوالان لور چه هیا وقت اندکا نیر نه کار لور نیره لی جمره چه گرینگه توان حوالا دور ده حوالنو روشا ناف تی دیار کرن لی لور وقت اندک چه دبه گریدان ده نابرا دو پیوانده پیکتی وقت اندک مگود چیه وقت اندنا می و نیر یک جماری و پر جماری لور روشا ناف ده دیار کرن هات فهم کرن پرسه وهانا ام گهان داویا ویوانه بله تماشاوانین هیجا ام گهان داویا ویوانه خوی ایرو ام بهوینه کو آوای کی خوش درباس بوبه و دم خوش مره درباس کربه حتی خلق دین بمیدنا خیر خوشیه ده خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی به خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی